Museisia kwa ibinda ingi na udhochandeni wa kilungu cha muka twende na unania wito kia kone cha umonde mrinyani wa umonde tuidhe watu inanisia maundu mako netie nima na indi wisine saki kana tuidhe watu inanisia yulu wa nima ya kusuvia mwezi luko kana agroecology kana organic farming ni kana kuikidhe kana ituwa kwa liu la musio na liu tena ndawa na liu tutena wasi late kuoya nunu tuisi liu sundu uimetwe na withe wawili musio utena kindo na kimwe kitona ukudhua kadhua mawithu luko kana indo sito nyeni tawa Robert mtuko na indi ethi wawine kulio tutumia kwisila ili tatuka ndai mwitano kana mitandao ni ito amekumukhanilie na nitwethi wa tuikunikila ikulio ya kumuthinyani wa monde watono notavitia tuina muemi kuma account ya Makueni na indi nendo mudhocha tutavia masitwa make na weni muemi kuma ba karibu sana wa mukite hata na indi umetaba na mukanesa kwa masitwa nitawa Mwongeli wa Chengo na numite ba Mayani Mayani ba Makueni Mayani salama no ba village itawa kwa Miui salama kilome kana kaiti kilome sub county karibu sana Mwongeli asante studio sito na indi wambia we mwemi kwa tuelesie muno yulu wa wemi waku wambia sia wemi ende ukonye nyendisia iwe musi musia iwe ilobi ni city girl no kuma mwaka wa 2020 niwona mbesia wemi after no wa kitheka bau kwa Miui wemi ni mbwandika ni agroecology no isi agroecology mbwana ni diverse mono mbwana maundu na branches mingi yuyu wemi ula tuika ni type ya agroecology no ifocusite na agroforestry tuisiobia kindu kitawa kitheka cha liu ugendea nitubandite miti mingi ya mithemba tofauti na bado nitubulanite na maliu angi ta mboka herbs sita wata na kikamba no herbs na herbs nitubulanite sindu ingi mbingi ugendea munda wa sisia mikitheka ni jungle kila songo meta jungle ya liu watu ya we city girl kana wasia we lobby yani chogo acha tumie wenda ko koli kantini wanema nisia to na sewe mtaa wa mabanda twase Islam Kisaki yuyu watatoa sisi ya ku alafu I mean ni Kisaki mwaito wakwa aume ni wanunguni na yuyu na kuma Kisaki wathi nunguni mwaito aina kitheka cha usuite matunda miti mingi ya matunda na ainginya na matoma na nokona noko ya nunguni iyu na compare na usuni mwaito wa nyakwa na mwaito wethe akwa randa mbemba na mboso au metengalikono ya Loitoktok iyu naibata muno na kuthi kwa mwaito wakwa nundu isu ya enita childhood paradise nundu wathi kwake wenthe yakwe na matunda ya mithemba yonthe kwina liu mwingi ona kuya ina thina wa liu no iyu twathi ngaliko cia Loitoktok no mbemba na mboso ila kukua na imbo kuina mbua ni kitheka kithei kuina kindu no kito iyu ni munini na ibata muno na mwaito wakwa nundu association yakwa na mwaito yai matunda na a small paradise ila utaewo mikwata ilovi kana Kisaki alafu na nwesi na mina skulu na ndie na mina primary na ndie boarding alafu nuko na saingi wathi boarding ni kutinda witembelea susu ni tileka ne kalanga nas ilana the last time na sioka engi ne kaleva kuwe miaka 3 ndasiko kona mwetu na sioka engi na thine ndea ni wazenzi sie engi ambise kwimata mwetu yo ngi wa Loitoktok
aka kuema cha matunda alikila mbemba na mboso. Alafu the sad part ni mwaitu usio wa nunguni inya kwanda I mean ndeta cia liu kuma ilovi niwe actually niwe watutumia liu no you na liu kilebinda liu kilebinda no after senzia wemi wake yu yabika bandu yu nyagwa niwe wa mutumania mbeza ko liu no kwana yu the I don't know no wa wemi ya wa ima ambe ya kwema wambe mana mboso ila kwa uga yu endea ona atwika mo yani atwika mwemi tena liu na mbeni wenda ina thina wa liu yu na sisi au ondosu no atwikie like no atwikie challenge kwa na tabia mwitu either muthenya umwe ninga tonga kitega gichaku undu chailie kana ngowa chakwa na ndikitunga undu chaku chaile mbele yani chagula cha changie cha tuma uma wemi osu wa ima kwatia wa mbembo na mboso la kuembua ni kukua kana ni chagula cha tumia sensia aye watato sisi ona yuyu kambae watato kulia nduonde mona mbemba wemi wa mbemba na mboso nitawo utonya kwete leo ni inuo wemi na watato sisi anesa ni time isu nitawo green revolution ya kachete ya okite mono ugendea andu kila mundu wa fertilizer ya fertilizer yu atavyo kwina fertilizer ukamenya ati nu ketha muno maagrovet saisu niwo mambiti ulika ko mindo ndwani ugendea na yu wathi ndwani kundu kumwe nukwendea ni remote muno na nukwendea kwina chao kwina agrovet kindu utaiwona tene yu idea isu ya kutavua kwina fertilizer ni mugetha muno ando mwaitu nake atitemanga mite yake ya mikolovea maembe matomoko abandembemba na mboso asante wadange wa agroecology kwa mundu kuigwa ndeto esu jambe munyani wa umundi yo kiuni cha kwa ndeto itwa na kueleka ni mwemi we ukamba ni mwemi na ni mwalimu nesomera cia aimi na kila ndava cia aimi agroecology tie sietwa fancy muno tie tini kindu kieni au maitu maimau tene nundu wa stato sisia nikenda mwemi atate kuelewa ni mutava cia wa tato sisia au maitu maimau kendea ena kila kindu mundani embwa ni ena matunda embwa ni mbemba onamwe ni mapenda mbemba no ena mbemba ena mwe ena mubia ena malenge ena kindu sindu sionde mondani na kila ukutumia ndo tumia chemicals atumia embwa ni bo ena bo wake ni mesi undu embwa ni kwa kinyu chalika matumia muu saingi makatumia muthanga yani when they are the natural way ya wemi alafu besides ati wemi wa mundani kubanda kwikuoka ni maina indo ugendea ena tugugutuili baa ena mbui ena na kwaina ngwatanio mbingi yuyu atata osisia undu andu maikalatini isu notayo agroecology ni holistic ikasisia nisiaite mauthiuluko maitu nitusuvia mauthiuluko nitusuvia muthanga nitusuvia indo situ na nitusuvia na ithe kwa ene asante wasomezoma ya agriculture kana uno wendi wakitia uka ayendea somo ya agriculture no kila nekite nundu nisomete Netherlands na nalikite ikundi tofauti ila si kweka maundu ma siatianie na maundu ma mauthiuluko environment na kweo na sana ndisi kana mwai wa ikundi sita permaculture you na among movements imwe cia permaculture food forest na ndola mema organic agriculture you interest ya kwa ya ukiye ya ende bau nese mwaitu kila nundo we kala ikundi nisu o kila maweta no cho mwaitu weka tofauti ni ati mwaitu wenda nengete
wemi wake isietwa no yuyu ni manengete chao isietwa asante kwa uyu mongeli ni techniques siba cia organic kana cia agroecology ila wina cio baya mundane kwaku mbene wemi witu witawa syntropic agroforestry chui chao syntropic ye alama somete obani nangi kwina kindu kitawa entropy entropy ni kwasia energy syntropic nayo ni kukusanya energy yonde kila zungu meta ku accumulate energy kutungiania bina kamba asante kutungiania binya wemi wa syntropic ye ni wemi wimbwa usiaite nukona kitheka natural ondo kimbwa akili twima ondo ni wemi osisia ondo kitheka kimbwa alafu tukete kitheka chu wemini yo ukendea ubangite embone miti umibangite na layers tofauti kulingana na ondo sequence miti su yenda sua alafu ukendea bado wona sindu mbingi wena layers ingisi ya kundi ukendea wena herbs wena mboka wena mbemba wena nyeki sindu isi sionde na wemio no tumia sua muno wenda muno process ine yetawa na kisungu photosynthesis nundu mimea itu yosa sua na yambise process isu ya photosynthesis ndi inenga yumasia sukali sugars through me yake na me isu niyo ikeuthi kunenga tu medudu tu asasia microorganisms leu you can there no sobia when you also we sobia mudanga at the same time we lecha tumududu tuite this ya mumea waku kulecha kukosa micronutrients ila ni viungo ila siaite muno kwe maleu maitu na uyendea nundu ni twaite viungo ithi ni cho kitumio kona ando mawaite mawawa maleu me related na leu nundu kwina viungo mbingi muno twaitie na wemio wa kawaida wa kwema tuyananga na ina tuyananga muthanga nundu twananga muthanga tumidudu twikita kuwa na twatwa tuyokwata micronutrients ila cia ilite kulika mwini witu nikenda sikatutethesia kukita mawao na yuni kana kiukia ni techniques siba ila utomete nitumbwa na composting composting tofauti tuna types tatu cia composting tuna black soldier flies tuna vermicomposting na tuna hot composting ya kawaida ya ndomete ya kuilianilia bo na makusa na bado tuna bado tuna mbuku ugendea no tumia mauma wasuma mbuku tukavulania na vermicompost alafu tukakwata folia itu ila tutonyo tumia chao mundani tambie ba kwa BSF black soldier fly tukitumu masiaba tukitu twakitie tumisie ilevi eza ta mindo ta feed yambe like feedstock yambe alafu yuyu tuendea na kuevia siongeleka yuyu tuena mbingi muno na oka kuendea sea fly lelo kuevia sioteta sana chao tawe mwemi black soldier flies menze muno nundu we na black soldier flies isu no kunenga embo wina nguluwe kana wina nguku esu tulinyotu niliwa nguku na wile wa nguku wa compare tulinyotu na makoyo na ti omena andu manenga indo ina protein bingi kwe omena alafu watato sisi yako kamba tuyena kigu kingi ti andu wengi matonya kusevya chao kwimbwa na omena kana makoyo you any alternative imwe ya anduma semi arid areas
Asante. Vermicompost nda menthowe isu ni ya menthowe yuma siaba menthowe na ni mbwa kuko ndei uyu akwete kana ona kuwe wona menthowe kila bando nundu menthowe ni tumeta etawata tumeta niyo yembe ya mwini ukwe ibi ona tuyelite kutumia maembe nundu eti umiwa notunde tukuwa microorganism mududu tuto nini na menthowe ndienda kukwata sua izu niyo ibukwa muthanga ugendea ni abukwa muthanga nesa ukakwata nzeve na ukalekania na ila kwa ilekanete pio ugendea muthanga witundu na atwika ibali nundu yu akulia aingi ma simba banini mendea ni ibali kwina hard panesu nundu wa kutinda twisimba meonda itu Asante. Kino gila chabata mono byo ndene wa Wemi Foundation no wambia kwikithia kana muthanga waku wina unoula wailite. Ta Wemi wikite hata kwikithia kana muthanga ni wetha na unoula wailite. Na system ino itu ya syntropic ye. Ithu twi maimwe. Twambisia wisimba muthanga o imwe. Alafu wisiobia beds siako. Na kuma bau kila okeka no kubwikia muthanga. Na kuweka management saingi okwa tuona yeye ata kindu kithuku nundu yeye no biomass ni kindu kitonyo kutethesia chao na mulching na yeye yengi ona au kila tuita yeye mala maingi wende ni kindu edible nota ni mboka iyo alafu tutumia ni tutumia bo muno no tuitumia bo utemovie tutumia compost tu advice yanga ai ni maituma tumia compost ni tutumia itawata mu na maka mavumbi ula wa maka nondo vumbi usu wa maka ni useo kwa kuikia kivu na bado tumedudu tu tulikaku nondo kwina maima watato sisi ayeka yembwa na maima yu ende tumedudu tu saingine tuona abandu bakwekala yu atunenga chao musi nige alafu ukatuhakikisha muthanga witu all the time wembwa wemu wiki yepi ubwika na chao na nyeki nondo onawoka mu ndani kwitu ni tubanda so syntropic design ye ito ila twembwa nayo the common design ila twembwa nayo imbwa ni kitanda ni kamulunda ka ile kokoko so tuna beds itano so basi beds itano alafu beds sianza ile yanza imbwa ni miti aya ya katikati imbwa inge ati beds vile simbwa nyeki na ya katikati imbwa ya vegetables you can there ko katikati wa miti ni tubanda ginya vegetables aya na ba katikati ni vegetables sisioka na ko kungi tubandite nyeki yu nyeki ino ni tutumia kubikia tao muthanga yu nyeki ino imbwa itutethesia kuongelela biomass ila tunayo mondani aya alafu ko katikati nundu itu tubanda nukona ondo mwemi utabasiwa emboni muti wa maembe ukabanda 6 meters difference ibe ba 6 meters sesu nutobanda umutela munene wimbwa miti minene imbwa na distance sesu no ba katikati kwina miti ingi kila 1 meter ni kwimbwa na muti ugendea kwina miti ila minini yo ugendea space yesu ni twa maximize piu bayingwa kwa nanga space onembo nundu ando ni munda yende enyibite ugendea onembo ni kamulunda kanini tayu kamulunda ka 15 by 7 meters when they are mweni ena miti 30 yebau na ni miti tofauti ukendea kuna mavela kuna mayu kuna muringa kuna lukena ukabanda miti isu yonde kila imbone 15 meters kila mita ukendea kuna chao kuna muti na utena miti isu ya matunda pia miti ya myune kana ni matunda memoka nundu tuisobia kideka cha leo tubanda miti ya matunda alafu kila tuikite ni kwa miala mena miunda minene tuma advice ya ukembwa na buffer
ya utiite miti ya bado ya indigenous yu kila tukwika saithi nitwambisie kusovya syntropic ina miti indigenous ta yu matunda ta mato ngomoa yani tuitumia matunda asu makithekani nondo na mo me valuable kwa hiyo na miti twakwa banda tu bando ila ya kithekani na unabande kuvulania bora niwisi heights yake na sienda suwa yanata asante ndi musaisia tuende naonana na Mwongeli Chengo lani muimi kuma salama Mayani county ya Makueni tho ine kulyo tutumie kwa ili tuto kenda imwe 5 tuende naonana cia usio wanima ya kusuvya mwithuluko kana agroecology na no kwithwa isungia ikulyo yaku no kwithwa itutabia tutono kwatiana na kiata kwa muimi witha yenda usoma mbenge ayulo wa wimio tuiminokelelia aimi ingi kindu kila kimana masiani mitutu pests na diseases na bawe tu ya wendo tumia ndawa wika hata kukitana na wauala moka mondani so kuna ndo mwenda basia aimi nukona wemi ula tuimbwa na wo ula tukwika saivi tutungite mimea yonthe tukamiki award nundu twakengiwe mumea wenda nitrogen phosphorus na potassium tu NPK na oneta wathi we muwau wenda baya sibitali ndakitali akakwikia chao eta embondu na minerals kadhaa akakwea ndo na iron kenda waithiwe nekendo kwa the iron sawa no ila we muima wosa leu ukaya mwako kamwae no sake na nyo sake kidiki kasovi ki alafu tukingi ki release watachao ta waste tu onu wotu ikite yu wetweka wemi wau nijoke na wemi wau ta yu wa kwata homa embwa tose wino wau fulani wende ya mawowa angini mekwambisia kukwata nondo immune system yaku yindi tiyo no work not at the same na mumea wale yako kusisia mumea usune sai wale yako unenga muthanga mwitu nikenda ukileva ya yulo we na vinya wendia onawo kamududu ko kanikoya not at the rule of the jungle munyambu ndo atia mindo swarela inavinya watia the weak one the same na mududu watia mutola wina utena monzu ula wina wonzu yuyu undu wambe ni kusovya muthanga wako nundo onoka tumia ndawa cia nata utasovete muthanga no thina bado katindia asasi onthe kwika hata kuwa na tumududu tuke kuwa tito ndo twimbwa tuthuku nundo ila twa na nito kwenda tumududu tutuseo nikenda tweke kwimbwa andu maku awani na sio na bado twenda kutinda sasa onde tuyowa nikenda tuombe kumya maisi lazima kutinda sasa onde tuyowa tumududu tu rale tosio vya muthanga witu secondly kila tuisovasia biopesticides yithi tusovasia repellents okay and they are sio kita kulunja ndo bakuwa aya kindu kingi ni kubanda ubulanite ubandi uwa kubanda embo wabanda mbemba ukabanda mbemba kuma bangi nyamweso kuni kwetie ya thina no ubulanite tumududu tutu yenda embole yoka yasama mbemba yomaba uyasama kindu kingi kabla ibike baya yembo yekuye nicho kitumi woka mundani kwitu nuwende yako nukwende yako na mume omwe we na monzu we na tuwonzu no wathi esi wingi with the aim sawa nicho kutwazasia diversity ni create ni eta kindu kitawa resilient kwa hiyo abulania wende yako kwina resilient embo kamududu kali kila baya kayivi kabaya mweso nundu ona tumududu tu ni tukwenda leo tu na tuitonya kwa asia ati no ithi tutonya kwenda kuya sasa onde twesila sia ni tu wa tumududu tu niga natu kwatele na ni tu anange maudhi luluko mayena bandu boboya kwa uno nginya tuyenamo
nonyi sindu cionthe ciako nicho ngocia agroecology no nginya wicilie nginya tumududu tu nundu no ciumbe ciaba ni part ya ecosystem. Asante. Mwandani kwaku ni mimea yiva ni matunda meva ni indo civa ila uvulaneti? Tuambisie na mimea tuna matunda actually tuna zaidi wa matunda 30 types ya matunda. Mizamba miongo 3 ya matunda. Ndio kuna matunda ma kithekane bado kuna matunda mavakato, masungwa, mavavai, matomoko, matunda la mekane sa ukamba. Ndio twina mona ndola twina cia. Ma kithekane ndola sivo. Twina ndola. Ndola ya ndola kana ila cia yellow. Kuna itawata kwina ndola ila cia yellow ithi cietawa ndola ni andu ma kilungu na kwina ndola ila ya kithekane ila itawa ni azungu cimenie ila ya wetu ni ba cionthe kwa na ngendo ya nduva no nuke twana na nduva nayo mbaindo twina mbui twina nguku twina mbuku twina ngulue na twina manyonga snails snails sika wata nundu wa ndo mona no thindu thi ni leu lambua ya uga ni leu na kimia chu chake ni kisio muno kwa ngozi kwa mindu kusevya ngozi. Soko ya manyonga yivo andu ma West Africa na ni usi itawa ni delicacy andu ma West Africa na amwe ma Uganda. No kuukamba kwa andu mewe ya manyonga me kinyanya kingi ni malea kwa uyuwa imamu matwa aba soko ya kujiba ilobi andu ma West Africa wala me ilobi ni maisa expatriates ma West Africa na una kwa nini sa moyo Mungu kamondani nuko hata kuna climate change kana mawali kumanzeve ndisi mena ukona mwao kwa kuweta muhimu mawali kumanzeve ni watatu sisi hata yuyu ukamba kwina thina mwingi muno wa kiu nundu wa sisi sehemu nene muno ya ukamba ni semi arid na semi arid windia ila kwembwa na yani kwembwa na extreme weathers you can there embwa ni mbua ni ingibe hata yuyu mbua ithalile andu mebanga ni mbua ngungu nundu baingwa ken ene mbua mbingi no kuine binde kube ayo na kuine ina leo nundu ina kiti ya kuthesia miunda pio iyo kuna challenges isu na nuisi especially ta yuyu undu kutekua nesa na minimana ingie muthanga okende ona kwa uwa mbua eno mbingi kiwu kiuli kandi atutumbwe na kiwu na itawata kiwu ku tulusi tusioke ingi kwimbwa na kiwu yu ila kwa nayo tano yoka ukendea ni kwa mapio suwa ni yengi vya na kuyengwa kiwu yu kasaniwe tuweza kuekalata no kila tuikite watatu sisi ya demo famito nuko na tofauti nundu mitini minene you know in there no wa umalo kanza nukuwa tofauti the microclimate ya ba nukuwa kwena tofauti na tuni to twembwete tuitata kweka twena aimimavu through feedback to the future tuhakikishe nitwa somethia aimimavu on the my area nikenda mapote ku adapt wemio wa kubanda nginya miti nundu mwemi ndutonya nwese aimiengi matema miti nikenda makabanda mbemba na mboso na yu undu twende na kwiko uno twende kuthucha mazingira mawethio lulukumaita
na climate change ende tu na kuongele yani ende kwimbo wasi no nini si kwina hope ko kwina hope nene muno nundu no kona bado tuona miunda minene na no tusenzie wimiula twembwa tuyika na maundu makabikia kwa ila asante agwe yu takuwe mwongeli nundu we muimi no wimite ni me utona wa kuruthia imialangi hata ni mausio mwao alama ile to manuma conventional farming kana ni maya kawaida ngalika ndine wa agroecology yu usio wa agroecology no kona wina sindu mbingi ukwika kwase embwa woka mundani waku wina sindu mbingi ubandite yu twase kwangelekanio embwa season ino maembe maine kanesa no wisi wina hope kwa mavakato kana kwa masungwa kana kwa maiyu no yu atwika ubandite maembe mathei wendia kwina thina mwingi muno nundu embwa maembe asu mwaka usu maembe maine kanesa weni wathio alafu wina sindu mbingi bado ubangithite wimi waku ukahakikisha wina sindu mbingi wina mavakato wina mboka wina itungu novulanite no utumie wimi ta musala wako kila mwai nundu embwa wina mboka tio utamboka kila muthenya embwa wina matunda tuta matunda asu kila season na kila season wina matunda tofauti bado ndo twawaya sokoni yu wende ya mwimi niwe yandika no na wongelela ingi embwa wina indo wina matumbi wina nguku wina mbuku wina ng'ombe sindu icio ciothe no kwendia wasiete ciothe vamwe no kwata mwimi no tonya kwiyandika no yuyu wasi ati inenda wimi wa ng'ombe ila nindo soko ya yeya yathuka ukona mwimi ucio atoka engi kucioka hasara no wina yeya wina matumbi wina mbui baya soko ya yeya soko ya yeya yathuka ndi ku affect muno undu itonya kukuthwa embwa kwa nobo utegemete yu kila ndonya kwasia kubulania ni kuseo ekatu sisia undu itheka natural simbwa asilie nundu isu sim ona kukembwa na thano wena ata bado no siungama o uno woto ilete kwesilia ona wemi witu wena sindu mbingi ona kwina thano kana kwina thina wena ata at least no isi wina kindu utonya ona embwa ni kinini bandu ba kwikala ote na kindu wembe na either wembe na sindu mbingi ukotembeza mbingi at once kana wai no nginya tusisie kuma angole sutu time nigwa no in terms of ngetha ile ya ili hata ninzio ngetha ninzio nundu astato sisia embwa nise ai ni masiasia tungetha iyoka no mundu ndasiasia masala wikite bo mundani inputs ila wowete nundu sasio nde watinda wendete agrovet uko wa sindu uko ni garama yu tuitala garama esu tukita kwa sia ninavanda mweso ninsa kwika hata nisoketha kindu ki kila waketha nicho ukona ta profit no ainyengi maisia sia kuma ni ngalama esu yo kuma ni ngalama esu onde saingi ona ndisome dia ainituma na sia ngalama esu kende amwimieka wemi wa asara mara be yueka wemi wa asara niki food security nibe dana liwa kuyana nimbwa liwa kuyana nundu munda wako elete kwimbwa undu isani yaku ile na nito elete kwesilia food security no ni chauto tuinena food security ni chauto imbwa tuinena kuhusu nundu saingi wanena food security ando masia ya mbemba nundu tonya oya mbemba kuma Januari nginya Januari tu no watata umbe winena food security twasia food security ntu CCA umunde nukwenda mwi wako nukwenda proteins nukwenda carbohydrates nukwenda vitamins nukwenda micronutrients ingi mbingi nituonena kuhusu food security no wanenga mundu mbemba mundu usunda tonya kusurvive na mbemba yeyoka na mboso tio mundu usu enda sindu mbingi kwa uno nginya tu CCA food security in terms of nginya ondo tu kusisia nutrition security na wasisia wena munda diverse ula wena sindu isu sionde isani yaku yimbwa rainbow wimbo na maleu maingi tofauti
alo tonya kuya umundu waya yembe uni wiya avocado tu umundu waya mbemba uni wiya manga kana wiya makwasi ugendea auke waya ngima ya mwembe ukaya ingi ukaya ngima ya mwe ukaya ngima ya mbemba ugendea ni twa diversify liula tukeoya bandu bakotinda sasa onde ni kikima cha white nginya ndutonyo ya ngima yesu nicho kitumitwa ela andu maisa ngima yeyoka ciana cia kwata kwa ciako no wina ubulanite ugendea baingo mundu wina thina musi na health benefits yukwa wima wito wamwe nimeyo tutethia ata nimeya agroecology ubulanitio nukona tume kwa kwisilia maundu ma kubulania muthanga useobetie muthanga nukona already mumea ula ukubanda bau nukuthi kuosa madini yangi tofauti ukendea mumea usu ni wakunenga chao enough nutrients yukendea kimwi nukukwata afya muthanga niwo kila kindu na endo mumea usu waku no nitrogen phosphorus na potassium isu nisio ukiokisinengai nuwabata madini yangi maingi ala matonya kusovya mwi waku na nicho kitumi twasasia ukwa usewa agroecology ni we sisia ni kindu holistic ndo sisia tu ninakwata mumea ni green ni wina matunda ndo sisia sindu isu sioka we sisia nginya kila kibande mumea usu wakuwite chao tuyikula sema kuria asu ni chao na nenga mumea wakwa ndo kila mumea usu wakuwaya nicho na kukwisoya wanenga mumea usu wakusumu ona kuisoya chao osumu usu kwa hiyo onatuyasia tuibubea tumududu twimbwa twinenga no ithe tuyete ndawa asante mwongeli nthini wa nimea yaku ni ndi wa mukiu wewe moyo na wasia kwa kweli na waikie unuvyola wailite kila muthenya success story kila muthenya nondo vaingo kindu kisota wa muke okay nina dual life nina saingi ni maisha mako bado meo Netherlands na bado meo ku no kuma nambisia wemio mithenya la nge kwikala Netherlands ninyibite pio nini wendo tinda ko nila kwila nge tinda ko aya nauma bani nauma kwa nithilovi nenda muthenya umwe ngasioka nondo wa muga kwacha kindu cha mbere ni mawasia ma tusuni kila bandu aya kwina fresh air kila bandu nondo wa miti na kila kindu aya onembo kwina sua yana ata wikalite bau ndu wasua wiwa bado kona kasebe kala kaseo aya nenda embone matunda ngwenda no kulika mundane mondane embone mboka ngwenda mondane ndio mechauke ndio kwenda ndio di supermarket kwa masukuma mabube we mindo sumu ndio nimetanda wanya nimeta sumu asante masama itu maende na odhala etwenda omana watu yawe mwalimu ona no bundi asia aimi ni mathina meba kana challenges ila si kumbelete aimi ma agroecology kwa oyo aindi ni machanganyikitwe nundu yuno kona twamasomethia kindu umuthi kwina agrochemicals companies mbingi sikioliga siku matuko ameokite nginya kuya misini metembea nginya misini yugendea mwimi oka ona twa musomethia umuthi tumutavie no kuona faida no embwa to mabauna kuyuka andu ange ele atatu ma agrochemical amo moka no isimo mena mbesa no moka nime kumwe mbolea no ningunenga mana kana ke ningunenga mana ukende ani mosa na maikuondosu serious aya watato sisia ingi wemio wa agroecology nundu netuthukite mazingira maitu muno no kwenda patience nundu
Kilanga kuona matunda ndugenda kuona matunda ati nini nituthukite pio na kila na sesia no kuona sisia graph ala mesi kusisia kusoma graph sisia we mio conventional mundu ambia cia bayulu ukendea wambisia ngetha ni bingi muno no yenda lakini ile declinate no with agroecology ya wambia cia baba ni bandi ukendea ngetha ni nini yende yongelekete igabika bandu na ndukanena weniwe mwe ukekalao bau ukendea wikalete ndi matunda na zuma palukite kila bandu no tia ingi mena patience isu kana me kuona kuma perspective isu kuketha mituki enda quick fix na inde yuma isembe andawa ni kana imatethese kwika kiukwa mituki na soko wa ngetha organic Williata ona tuitonya meet the demand yulu muno tuitonya meet demand ya soko wa organic nundu andu nimendeye kumanya usio wako ya liu ute na sumu na yu tondu nimendeye kumanya usio wako ya liu ute na sumu aingi make kumanda kula matonya kukwata chao liu organic bandito organic na nukona nundu aini ingi mayina umisi osu wa kwetela nikenda mabikie stage ya kubika baya yugende atutinda tuisio kaingi tina sasi onde nundu menda no mundu atata mithenye mwako omwe akona ye akasiokia chao osumu yani kenda kwate ngetha asante misconceptions kana mikiyela ndo mena yulwa nimeya organic no tuona umata muthenyani wa umundi maumanwa nayo na kulikane mani kuna ndo bado ando masia twaseta organic inputs masia siyo thukuma na kindu kimwe ni kula cia mwemi amba kusioka ba yetina au maumaitu ni maketha asoma yae na thina wa liu ukwa liu thina wa liu ni taukite wende yongeleketa sasa hivi misconception isu ya wemi organic ndotonya kwekika nundu saa hivi kila kindu ithu tusisia wemi ta kindu cha cash crop bandu ba mwemi ambe kusisia ni embe wendo tonya kwithia andu ange nginya ona alama soma Biblia matabasu ndotonya kwenda wende mundu ungi undu we wiyendete kwa hiyo embe ndotonya kwithia mundu ungi na twina sindu mbingi twina resources mbingi muno ila twina sio locally available materials mwimi ailete kuma bo kila maitu meka makatumia bo twina matumaingi yu in ya mwimi amina kwima bandu ba kutumia kosa matuasu akasovya bo wake makita ubibye na bibye yu bo ni wananga yu no se muno twingwe na yani andu ingi makio somethia IME nundu twese ona ni mwalimu nditonya kusomethia IME onde ma ukamba ona twese tu ukamba kana ona twese makueni yonde no ni tukwenda andu ingi alimu ingi ala meno manyithio o tuibulania pamwe na organic inputs ila sikuma ndukani tuhakikishe mwemi ule utathitha haya kuwa organic inputs isu no kuvota kwisovesia chao mbolea yake aya undu ungi ni mbeu ila twinacio ni mbanangi kupia twitumia mbeu ithi mbeu ila tutumia ni mbeu ithi tukuva kuma Agrovet mbeu ya kiasili ni endanacia muno na chao na wimio wa agroecology nundu usu ti kindu kianangitwe nthini no kwatia ti kindu cha useubia na nimbe umea ingi ikasia ikaona natural nimbe natural ila yumbitwe ila itu ya kiasili no yuyu athi kwa mbeu iya mamisovetie na nzela mesi mbeu sino nginya tumie fertilizer cia ndukani no nginya tumie sindu isu yu twelete kumanya kusokea kwi mbeu ila situ cia kiasili mbeu ni kindu kila cha maana muno umanye twekea mbeu situ cithele
tukacioka kwimbwa ngombo cia andu a maututea mbeu yu ucu ni undu umwe wa bata muno twailitwo manya ukwa ona thina wonthe ula aimi makiokwa mena uo saithi nundu wa mbeu nundu mbeu iya yaku ya agrovet then ina thina mwingi muno i-modify to na nzia ila moeni ala masovetie mbeu isu mekwenda yunu na menda makute mbeu isu uthi uwe fertilizer yo uwe ndawa isu sio nundu wa fertilizer yo ndi sovya muthanga undu kwailite ikita kusovya muthanga ikunengete NPK na NPK no ta kimundu kinu no kiina afya no akwati na storage bado menoko thawese ndawa ya kuyaliwa asanti Makueni county niyo county ya Mbeya ukamba kwitha na agroecology policy nenoki ya kwithia wali kilendeni waneme ndizi kibu nacho siata na nukuona ni kuthukomethwa kwanza ila ilitu ni a big step forward nundu at least nukuona ona kuna counties mbingi sike ku embrace agroecology policy no undu ula ndonya kwasia ni hope ni ku involve aimia manthi nigenda aimia matonyo manyane kini chao chende nundu kwina aimia ingi ni mayese kana kwina policy tesu ya bitu kiswe na yuyu no sio muno wendie aimi ona moni me kumanya ni chao na ila me design ku implement policy no sio muno masisie ku involve stakeholders on there na to implement mindo no bate na kusisia ni andu meva ala me na mbesa mbingi me kwete baya county nundu kuvitu cha policy ni undu mwe na ku-implement ni kindu kingi na bantu ina kao munene muno nundu kwina agrochemicals companies ila si kuosa mosa wa masito onde organic farming onamo mo bau organic farming nundu nya kwata organic farming na no tumia chao chemicals aya weta regenerative agriculture ni mosie yisito na ni matembie nayo onembo mayisi imanisha chao agroecology ama wewe kila bandu maile kanja yisito agroecology no watato sisi kila mekwika principles cia agroecology na kila mekwika ni si parallel no akwati si kwenda nya pamwe you know nginya na county na membwe our policy makers membwe very careful twikasio kengi kusioka nitwavitisia document na ninzeo no ba ya twasio kengi ku mark time to no bala twasioka no bala bai mwalikum asante tutali nataka ile niwaambia kana weta muhimu ni woni we bata kuseovia feedback the future. To the future. Feedback to the future. Chuni chao na ni chao kila chatumia wambisia. Any foundation ito registered Netherlands na bado ku Kenya na foundation ino niyo tutetha cia kusomethia aimi na kumatethesia nikenda mapote kusenzia kulika kwe agroecology na kwisila kwayo ni chao kila mwitha mwika pengine ni mauhundi sio mauimi pengine mwitha na field day time na yithia wende na ba okay feedback to the future ni tumbwa na trainings ila tumbwa tuikia aimi muno tumbwa I mean for now we focus na aimima Kilome sub county no nto kwenda kosa aimiange ko kama nundu we witu tuisisia muno ngalikosea semi arid areas ni tumbwa open kwa aimiala mekwenda kumbwa na motivation kuka kututembelea kutembelea demo farm itu nikienda makaona ni chao kimbwa chende
yu makenda kututembelea no tunengane na mbela mundu utonya kubook nakoka na mama school yume na CBE na katika CBE kuna maondo ma agriculture na mama school menda kuoka kwa demo farm no moke na actually kuna program twende sie ya ciana yu no ni ciana cia aimiala tuimbwana mo yu kende ya ciana isu ona cio tukeo sisomethia on agroecology no momoka tofauti yani kila mwaitu imbwa na mindo na ila asili cia students cia ciana cia sukulu kuma miaka 14 kuma miaka mwanza nginya 14 nikenda wende onamo nimeana maimanya agroecology ni chao na tui open nginya kwa skulu embo kwina skulu si kwenda kututembelea nikenda masome kuhusu agroecology na tui sisi ondo tutonyo thukumana na skulu nondo ninisi iyo curriculum onayo ni science ya kulikila curriculum ya CBC niwa tenda umino kilelia maondo atatu sisi kamera baya kindu chambe utona tabia hata amoi kamate na mawia pande ni wa agroecology be mawia cha kile utona hata mwemi ukwenda ulikandeni wa wemio na cha karato mundu enda ukukwata au kwati hata hai so ando mamoika the future ni agriculture baingwa anakukemba kwina thina ili hata ando makokita leo ni what premium products kuyo luanthi no nginya ando maye onakukemba kwili hata kwa na ti lazima ando ma practice agriculture na nzela ya kutula miongo matuko wako na nzea ingi different sia poema na nzea hata hivi tuke kuintroduce na agroecology ni nzea imwe ya kuona ni ati lazima utule mongo kana we miulo utoko kunenga maosiao aya kwa muimi nitusisie afya ya customers maitu tweke tumbwe na omesio nundu nitwanangie mazingira na no ithu tukusioka ingi kusovya mazingira asu kwa hiyo aimia muke tukesende ya sumu ithi tukusieta ndawa umanye ondo ukekuwa mundu baba yanza no wo ukekwete kikundi ni kwako nitwatwikie no ese kwiyithila iyo leo sunundu tiyo masokoni ciana situ sio masukulu kana sio tauni kwa hiyo wibuwe ndawe wibuwe sumu esu ukamanya niwe yuwa kwanza nundu niwe ukeo uminywa wambe na bado nuke kuwa ciana cia kuna customers mako kwa hiyo twitonya kweka biashara utena customer yuwa customer usu nundu umwe twaendete kwesilia muno na twa manesa ninisi twikasi okenge kwelila mwemi ndailite kwimbwa niwe mutheni bayo luwande ailite kwimbwa niwe mundu ula muthui bayo luwande nundu leo niwe wimbwa on demand throughout ula mundu ula utonya kwenda ku reach out namba yakwa ni nani nangale namba okay namba yakwa ni 0746 540 448 tungelela na kikamba weekname wetu na kisongo ni 0 monza inya tandatu itano inya 0 inya nyanya asante demo farm yeba demo farm ite kwa mioi Oma salama ulikete na balabala osu wa kuthi nungune wabi kama yane welikila na kalelo kuka kulikana mayani boys alafu uthe wabika bu embono kana wosa mota salama kana ba mayane wasia wetu kwa musungu wa kwa miubi ni kwetu kwako
musongo wako miui asanti mwangeli chengo ndo wauka na kutweleza yulua usio wanime ya agroecology na indi mubea ndi na kwiki akithito na indi mboya yitunikela mwemi wonde asioke ne mani esu ya imawani ya omaya maitu asoso maitu nulo ya inzio yetha na ngetha na ya tunenga iligute na muisyo itu kwa mawithu lukona kwa indo ni mubea na indi na kumosiaisia upendea gotinda nesa nye nita wa Robert Mutuku twithiani wakara tungi thini wa kilungu chake twendeye na kutana maondoni manema tindanesa.